ассалому алайкум бинандагони арҷманд. боз як ҳафтаи зиндагӣ сипарӣ шуд ки рӯйдодҳо, ҳодисаю воқеаҳои гуногун ва рангорангро фарогир буд. мо таҳиягарони барномаи иттилоотиву ҷамъбастии ҳафтаи телевизиони симои шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи шумо муҳимтарин хабару гузориш ва маводҳои таҳиянамудаи ҳамкоронамонро аз ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангию варзишӣ диёри бостониямон ва кишвари хуршидиямон пешкаш менамоем. дар толори калони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ маҷлиси фаъолон оид ба ҷанбасти рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳр дар 7 моҳи соли 2022 баргузор гардид, ки дар он муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, мудирони шӯъбаву бахшҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, намояндагони васоити ахбори ва дигарон иштирок доштанд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳангоми боздид аз вилояти Суғд баён доштанд, аз муовинони раиси шаҳр, мудирони шӯъбаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони корхонаи муассисаҳо, ташкилотҳо, раисони маҳаллаҳо ва ҷамъиятҳои деҳот пурсиш ба амал овард. тавре ҳангоми пурсишҳои раиси шаҳр аз масъулини соҳаҳо аён гашт, нақши саноати шаҳр дар ғанӣ гардонидани буҷет калон мебошад ва ҳоло дар шаҳр 20 корхонаи сонаатӣ фаъолият мекунад. дар ин давра таври масъулин иброз доштанд, 13 корхонаи сонаатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро нисбат ба ҳамин давраи полина зиёд намуда, 4 корхонаи сонаатӣ фаъолият накардаанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз масъулин ва сарварони корхонаҳои сонаатӣ сабабҳои ин ҳолатро ҷиддӣ пурсида, барои фаъол гардонидани ҳамаи корхонаҳои саноатӣ, таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ дар доираи барномаи рушди саноат вазифа гузошт. дар ҷаласа ҳамчунин фаъолияти ташкилотҳои сохтмонӣ таҳлил шуда, аз ҷумла таъкид шуд, ки дар 7 моҳи гузашта дар соҳаи меъморӣ, шаҳрсозӣ ва сохтмон фаъолияти мунтазам ба роҳ монда, ҷиҳати таҳкими корҳои ободониву созандагӣ бо маблағгузории буҷети ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ, инчунин бо ҷалби сармояи соҳибкорон иншооти зиёдӣ бунёд гардид. ҳоло дар шаҳр бо сармояи соҳибкорон сохтмони 9 бинои баландушонаи истиқоматӣ бо марказҳои тиҷоратӣ ва истеҳсолӣ, мактаб дар деҳаи боғчаи ҷамъияти деҳотӣ Шинг, синфхонаҳои иловагӣ дар мактаби деҳаҳои саври ҷамъияти деҳотӣ Халифа Ҳасан, деҳаи дашти малаи ҷамъияти деҳотӣ Суҷина, деҳаи Ёрӣ, деҳаҳои Яккасада ва бостондеҳи ҷамъияти деҳотӣ Саразм, майдончаи варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳр, бунгоҳҳои саломатӣ дар деҳот идома дорад ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр рафти корҳои сохтмону ободкориҳоро ба истиқболи 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зери назорати доимӣ қарор додааст. зимнан ба ин муносибат дар шаҳр бунёди беш аз 1000 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. ҳангоми пурсишу посухҳо, раиси шаҳр аз ташкилотҳои бинокорӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллои шаҳр дархост намуд, ки бо истифода аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ, ҷалби соҳибкорон, мардум шумораи иншооти бунёдшавандаро ба истиқболи ин санаи мубораки таърихӣ зиёд намоянд. ҳамчунин дар ҷаласа раиси шаҳр ба вазъи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити муташанниҷи сиёсии минтақа ва ҷаҳон дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳо дода, аз масъулини соҳа, раисони ҷамъиятҳои деҳот, хоҷагиҳои деҳқонӣ даъват намуд, ки истифодаи босамари ҳар қитъа замини корамро ба роҳ монда, мардумро ба ҳар чӣ бештар захира намудани маҳсулоти ғизоӣ ташвиқ намоянд. воқеан дар ин давра ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ афзуда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 117.4%-ро ташкил додааст ва ҳоло кишоварзон ба ҷамъоварию захира намудани ҳосил машғуланд. раиси шаҳр сабабҳои коҳиш ёфтани майдони киштии картошкаро дар қисме аз ҷамъиятҳои деҳот аз масъулон пурсон шуд.
رئیس شهر خالقزاده عبدخالق هنگام پرسش از مدیر شعبه معارف طلب نمود که با تامین مؤسسه‌های تعلیمی با آموزگاران صاحب تخصص آمادگی مکتب‌ها به سال نو تحصیل، ذخیره نمودن سازشواری برای دوره تیر ماه زمستان، برگزاری مشورت آگوستی آموزگاران، قدرشناسی زحمت آنها اعتباری جدی دهند. در جلسه توجه سرطبیب بیمارخانه مرکزی، سرور ساختار کمک اولیه طبی سانیتری، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، با نورسایی متخصصان کسبی، پیشگیری امراض زیباگر، تعمیر و تجدید مؤسسه‌های طبی، بالا بردن معرفت طبی اهالی جلب گردیدند. رئیس شهر حاضرین را با نتیجه‌های سنجش مالیوی مؤسسه‌های بودجتی از جانب پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان شناس نموده از رهبران آنها طلب نمود که نقصان‌های آشکار شده مالیوی را اصلاح نموده به تکرار آنها قطعاً خاتمه دهند. در ادامه جلسه حسابات رهبران مرکز اگنتی تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکند، ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی، جمعیت مطلوباتی شهر، بخش فرهنگ، بخش کاربردین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها، شرکت تلویزیون و رادیوی صدا و سیما در شهر پنجکند، بخش رشد سیاحی، بخش بایگانی، بخش ثبت اسناد حالتی شهروندی، اداره کمیته زمینسازی، اداره بهداشت زمین و آبیاری، بخش حفظ محیط زیست، مؤسسه دولتی خوجکی جنگل، بخش معماری و شهرسازی، مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد، کارخانه واحدی دولتی آب تامین کنی و کانالیزاسیا، کارخانه دولتی فرعی خوجکی منزلی و کمونالی، جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام، مرکز دیپارتمنت علاقه پشتوی، دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند، کالج طبی، کالج آموزگاری، عاید فعالیتشان در 7 ماه سال 2022 شنیده شده برای اصلاح کمبودی‌ها و در سطح بلند به راه ماندن فعالیت مؤسسه‌ها و کارخانه‌های مذکور از جانب رئیس شهر دستور و سفارش‌های مشخص داده شد. همچنین در جلسه رئیسان جماعت‌های دهات و محله‌های شهر نیز فعالیت کاریشان در 7 ماه سال 2022 حسابات دادند. در جلسه حسابات معاون رئیس شهر پنجکند پروین نقیبی عاید فعالیت ساحه اجتماعیات در 7 ماه سال 2022 شنیده شد. در جنبسط جلسه بعد پرسش و پاسخ‌ها رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق وظیفه‌های همه ساختارهای مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و تشکیلات و مؤسسه‌ها را در زمینه دستور و سفارش‌های پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنگام بازدید از ولایت سوخت معین کرده توجه آنها را به باز هم آباد و زیبا نمودن شهر و دهات، اجرای برنامه‌های دولتی، کاهش دادن تاثیر بحران جهانی به اقتصاد و سطح نیکوحوالی مردم، جنبست موفقانه سال روان جلب نمود. گزارش صبرینا اکرم و اسماعیل جان خالف، شاه حسین صالح و طلبشاه تاشف. در تالار خورد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند با مناسبت روز ساختمانچیان چاره‌بینی دایر گردید. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدخالق ضمن سخنرانی خود کل ساختمانچیان را با عید کسبیشان تبریک گفته نقش ساختمانچیان را در آبادانی پنجکند باستانی نظررس ارزیابی کرد. حالا در شهر با سرمایه صاحبکاران ساختمان 9 بینای بلندآشیانه استقامتی با مرکزهای تجارتی و استحصالی، مکتب در دهه باغچه جماعت دهاتی شینگ، صنفخانه‌های علاوگی در مکتب دهه‌های صبر جماعت دهاتی خلیفه حسن، دهه دشت مالای جماعت دهاتی سویچینه، دهه یوری، دهه‌های یکصده و باستانده جماعت دهاتی سرزم، میدانچه ورزشی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر، بنگاه‌های سلامتی در دهات ادامه دارد و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر رفت کارهای ساختمان و آبادکاری‌ها را به استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیر نظارت دائمی قرار داده است. با تاکید اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم بیناکاران مملکت در بنیاد انشاءات بزرگی عصر چون نقب‌های استقلال و شهرستان،
چهارمغزک، راههای بین‌المللی، نیروگاه برق آبی از جمله نیروگاه برق آبی عظیم راغون، انشاءات تعیناتی گوناگون، آبادکاری‌ها در شهر و دهات مملکت بزرگ است. پیشرو معظم ملت هنگام بازدید از ولایت سوخت ادامه این سازندگی‌ها را با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند. این معنی را رئیس ولایت سوخت، معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده در پیام تبریکشان با افتخار روز ساختمانچیان نیز ابراز داشتند. سپس در وضعیت تنتنوی و کارمندان و سابقه‌داران ساحه ساختمان سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. گزارش صبرین اکرم و اسماعیل جان خالف. همه‌ساله طبق مقررات قانون درباره روزهای عید، روز 18 آگوست در سراسر مملکت همچون روز بزرگداشت شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا و کارمندان ساحه طب تجلیل کرده می شود. با این مناسبت با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند در تالار کاخ لایق چاره‌بینی ادانه بخشیده به روز کارمندان ساحه طب برگزار کردید. در چاره‌بینی معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی اشتراک داشت و سخن گفت. ضمن سخنرانی خویش پروینه نقیبی قید نمود که پیشرو معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام امساله‌ای خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رشد ساحه تندرستی و حفظ سالمی اهالی را یکی از بخش‌های مهم و سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری عنوان کردند و در طول 13 ساله دوران استقلال آن به تدریج رشد کرده با دستگیری حکومت مملکت صدها مؤسسه‌های زمانوی طبی بنیاد شده، آنها با نوترین تجهیزات تشخیصی و طبابتی جهازانیده شدند. از جمله در دایره بنیاد انشاءات جشنی به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند با مبلغ‌گذاری بودجه ولایتی بنای زمانوی طبابتی مورد استفاده قرار گرفته. امسال در نزد تولدخانه شهری بنای علاوگی که با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی مجهز است به استفاده داده شد. سال جاری یک شفاخانه خصوصی دارای 15 کد و دستگاه توموگرافی مگنیتی رزونانسی ساخته به استفاده داده شده، ترمیم 6 شعبه و مؤسسه‌های طبی به اتمام رسید و تعمیر و ترمیم 16 مؤسسه‌های طبی ادامه دارد. همه این تدبیرها از جمله تامین هدایت و وظیفه‌گذاری‌های پیشرو معظم ملت محترم امامعلی رحمان، راه‌اندازی تطبیق استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030، دیگر برنامه‌های ساحوی، زحمت‌های همه‌روزه کارمندان ساحه تندرستی به آن نگرانیده شدند که هموطنان گرامی‌مان عموماً جامعه امروزه ما سالم باشند. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر به زحمت همه‌روزه کارمندان طب خاصه در دوره خروج بیماری واگیر کرونا ویروس ارج می‌گذارد و خاطره آنها را که بهر سالمی جامعه جانفدایانه تلاش ورزیدند گرامی می‌دارد. برای رشد ساحه کاهش دادن نارسایی کادرهای طبی از همه امکانیت‌ها کار می‌گیرد. در ادامه چاره‌بینی یک گروه پیشقدمان ساحه با سپاسنامه‌های رئیس شهر پنجکند قدرشناسی کرده شده با اشتراکچیان جمع آمد ادانه برنامه جالب هنری صنعتکاران شهر پیشکش کرده شد. همه‌ساله در سرتاسر جمهوری تاجیکستان سنه 18 آگوست همچون روز طبیبان تجلیل کرده می شود. با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند بخشیده به روز کارمندان ساحه طب در تالار بیمارخانه مرکزی شهر چاره‌بینی ادانه برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده اشتراک و سخنرانی نموده همه کارمندان ساحه تندرستی را به مناسبت روز کسبیشان تبریک نمودند. همچنین برای هوسمند نمودن کارمندان ساحه طب با یک چند فعالان سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. اینچنین به 10 نفر کارمندان این ساحه شهادتنامه حزبی با یک شکوه و شهامت خاصه و در فضای تنتنوی سپرده شد. در هفته چهاربینی سردختور
беморхонаи марказии шаҳр Раъно Абдуллоева баромад намуда, ҳамаи кормандони беморхонаро ба рӯзи иди касбиашон муборакбод гуфта қайд намуд, ки ҳар яки мо ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати кишвар ҳама саъю талоши худро баҳри пешрафти соҳаи тандурустӣ ва гулгулшукуфоии Тоҷикистони азизамон равона месозем. ҳамчунин аз ҷониби кормандони Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб дар беморхонаи кӯдакона ва дар муассисаи давлатии хонаинтернати пиронсолон ва маъюбонии шаҳр бо иштироки кормандони Кумиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент кормандони соҳаи тандурустиро ба муносибати иди касбиашон муборакбод гуфта, аз ҷониби Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипоснома сарфароз гардонданд. Касби табибӣ яке аз касбҳои пурифтихортарин, волотарин ва бошарафтарин шуморида мешавад. Соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалин дараҷаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати Тоҷикистон ба шумор меравад. Дар 10 солаи охир соҳаи тандурустӣ бо маром рушд карда, то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. Гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи тарғиботии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо сокинони маҳаллаҳои шаҳр ва ҷамъиятҳои деҳот идома дорад. ин навбат чунин мулоқот бо сокинони ҷамъияти деҳоти Хурмӣ баргузор шуд. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Саид Юнусӣ, мудири шӯъбаи тарғибот ва ташвиқоти Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Улуғбек Ҳусейнов, сармутахассиси бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр Беҳзод Муҳаммадӣ дар суханронияшон таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба мавзӯъҳои муҳими рӯз, аз ҷумла пешгирии гароиши ҷавонон ба ақидаҳои ифротӣ, даст задан ба худкушӣ, хушунат дар оила, никоҳи хештутаборӣ, омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави таҳсил, истифодаи босамари замин ва зиёд намудани майдони кишти такрорӣ, омода намудани даъватшавандагон ба хидмати ҳарбӣ ҷалб намуданд. дар ҷараёни суҳбату мулоқотҳо байни аъзоёни гурӯҳи тарғиботӣ ва ҳозирин дар атрофи мавзӯъҳои зикршуда муколамаи озод сурат гирифта, ба саволҳои онҳо аъзоёни гурӯҳ ва раиси ҷамъияти деҳоти Хурмӣ посух гуфтанд. бояд қайд намуд, ки чунин мулоқоту вохӯриҳо дар дигар ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр низ идома дорад. гузориши Сабрина Акрамова ва Талабшод Тошев. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи занбури асалпарварӣ аз 16 апрели соли 2012 инҷониб амал мекунад. қонуни мазкур муносибатҳоро дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти занбури асалпарварӣ, ҳифз, истифода ва афзоиши оилаҳои занбури асал, самаранок истифода бурдани онҳо барои гардолуд кардани растаниҳои интуфомилӣ, фароҳам овардани шароит барои афзун гардонидани маҳсулоти занбури асал, инчунин зироаткорӣ, таъмини кафолатҳои риояи ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқе, ки ба занбури асалпарварӣ машғуланд, танзим менамояд. фаровонии гулу гиёҳҳои шифобахшу шароити хуби экологии шаҳри Панҷакент барои парвариши занбури асал ва истеҳсоли асали аълусифат басо мусоид аст. имсол бошад занбурпарварони шаҳри Панҷакент тасмим доранд, ки дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро баҳри зиёд намудани ҳаҷми асал дар амал татбиқ намуда, дар шаҳри Панҷакент зиёд асал ҷамъоварӣ намоянд. инчунин талош доранд то бо ворид кардани изодҳои хуби занбури асал оилаҳои онҳоро афзоиш дода, истеҳсоли асалро барои содирот ба хориҷи кишвар ва ворид кардан ба бозорҳои ҷумҳурӣ бештар намоянд. яке аз сокинони шаҳри Панҷакент Искандар Ҳомидов низ ба асалпарварӣ машғул буда, аз 40 қутти асал 400 килограмм ҳосил ба даст овардааст. чидавре ҳамсоҳбати мо мегӯяд талош дорад то истеҳсоли асалро бештар ба роҳ монда, онро барои содирот ба бозори ватанӣ барорад. воқеан ҳам парвариши занбури асал на танҳо барои ҳосил гирифтани он буда, балки барои гардолуд намудани растаниҳо низ басо муфид аст. ҳамёрони гиромӣ қадр, дар ҳафтаи нав
برای هر یکی شما نخست تنی صحتی بگزند، بخت و سعادتی بلند و کامیابی های دلپسند آرزو نموده تمنای آن را داریم که ما همگان باید افتخار بزرگ وطن عزیزمان را دوست داریم و تحت شعار تاجیکستان به پیش در آبادی و شکوفایی این کشور مقدس سهم ارزنده خویش را گذاریم.